waonjukana nirekuligia chi computer agure kwarosire bono oyera waikirenka Edduh computers aigana ora nole chi computer chingia chi laptop chi printer monitors chi CPU routers internet cables na boigongo korabale networking boigongo ne bale DVRs gaming pads scanners keyboards chi UPS HDMI cables CCTV na gokora CCTV na software installation computer accessories na repair nebinge Kwaliganigwe Alisa Plaza emanyekane monobuna Uru Plaza Bosongo first floor room number 107 ebara ya Kisii Kisumu manyamba bote free delivery imeyo mocho Bosongo bwakiri simesi number 0702 610 894 0702 610 894 likali uko ase email edduh.nt@gmail.com usibanyora somo tandao Edduh Computers.